Večeras ćemo vam predstaviti, vjerujemo da nećemo pogriješiti ako kažemo, najstarijeg borca 444. Brdske brigade, Hamida Kovačevića. Hamid Kovačević je rođen prije 68 godina na tlu Jablaničkom, a životni putevi odvedoše ga u Hadžiće. Recite nam, gospodine Kovačeviću, kako je aprilskih dana 1992. bio u Hadžićima? Sad ću vam ja reći to. Bilo je u aprilu mjesec, to je bilo negde oko 7.8. Sukobi se počeli su barikade neke da se stvaraju. Sarajevo je gorilo i Liđa je gorila. Mi smo izlazili gore, zove se Ban Brdo, više naših kuća i gori i gledali. Gori. I da niko tada, interesantna je stvar, da niko ne reče, mi smo mogli Hadžiće spasiti. Da idemo da obrambeni sistem stavimo dole do Blažeja i da Hadžići ostanu. Jer morate zamisliti, 25.000 je stanovnika u Hadžićima, njija je 16%. I oni su nas iseli Hadžić. Ej, to vi morate zamisliti, to ne može meni u glavu da dođe nikako. A mi, naša porodica kao porodica, svakako, hvala Bogu, mi jesmo, kako ono kažu, ko sjekira. Mi što kažemo, mi nećemo poreći. To je, tačno je, to je se sad dokazalo. Zakazan je sastanak u remontu između muslimana, Bošnjaka, između pravoslavnih, samo Srba i vojne, jer mi smo remont blokirali. Remont je bio zatvoren, nije mogao niko izaći, jer je bilo je nas preko 300 mora. I mi ne postavili, i dočerali balvane, razumiješ, i zatvorili taj remont. Na jedan put izlaze, razumiješ, i iz remonta Srbi pjevaju, gangaju, kaže, nema pucanja, nema ništa, mi smo, kaže, sa muslimanima potpisali deklaraciju o nenapadanju, oružje treba da se vrati, hajde, mi ovamo smo bili blokirali poštu, SDK, opštinu, sve to. Gotovo bilo, samo Srbi da dignu bilu zastavu. Ali nije prošlo nikako 15 minuta, tenkovi iz remonta kreću. 6 tenkova, gotovo je sad. Kako su Bošnjaci muslimani reagovali na taj napad, a posebno vaša porodica? Sad ću vam kazati. Svi ostali onda muslimani, sve je to listom pobjeglo. Sve je pobjeglo. Niko nije htio puške opaliti. A donesena je odluka na SDA stranki da se oružje ne preda, jer u mene su bili bratića dvojica. Bio je Uzeir, jedan što je inženjer bio, on je bio član upravnog odbora SDA stranki. I on je došao i rekao, oružje ne vraćati. A ovi su se naredili u remontu da se vrati do 6 sati sutra ujutro oružje sve. I oni kažu, mi oružja ne damo. Vidimo, sve bježi, ali nas blokiraju sa svih strana. Hajde, sve to čutilo jedan dan, kad jednu večer pomoli se sekretar SUP-a, Vahid Alađus, sa jednim Srbinom policajcom. I dođu u gori i istom onome komši Draganu Krstiću, kod njega sjedeše ovako zasto, donese se litra rakije, donese pečenje i sa njim sjede, poče jest pit. Došli mi kod njega tamo, kaže on nama, dedera, kaže, vi Kovačevići, kaže, kuste rove kopali, odmah da se to sve zatrpa. Mi kažemo, mi smo kopali za odbranu svoju, mi ne znamo ko će nas napasti. Mi ne idemo ni na ko, ali uglavnom mi ćemo braniti se. Kaže, ustade on i onaj isti pravoslavni, onaj Dragan, onaj 2-3 milicionera idu i obilježe naše sve rove, kus smo to kopali i narediše da se zatrpaju. I šta će ti biti? Mi se tu svadimo, sad ovaj Adel, što je zarobljen, nema ga, sigurno bio, da Bog da su živi. Razumiješ ti, on za automat da ubije Vajda. I otale ga očeramo. Onu večer pogine Ređe Ćosića, sin svojih 16 godina, i Vatrić,
ne znam kako, on je ranjen bio. Hajde, kažemo da nisi, jer su okolo nas. I razumiješ ti šta ćemo, uzmemo mi njiha, nemaš kud. Jako oni pucaju na nas, moraš ambulantu, nemam ništa. Još ne znam o čemu se radi. I dole u ambulantu, nađemo naše, još naš stup nije bio pobjegao i tražimo da se prebace, već i ovi skoro umiru, će ostati sin. A ovaj nije. Kažu, sutri dan ja izlazim dole u Hadžiće, nalazim jednoga čovjeka, Srbina, i mene on poziva. Kaže, meni kaže, znaš šta je Hanzaga, ja bi ti nešto rekao, ali nemoj, kaže, kazat, ako dođe do tvrdi, ora, nemoj, da nisi jedan kazat, meni će glava otići. Neću, rekao. Njegovo ime neću spominjem, jer dobar je čovjek bio. Kaže, sprema se, već na vas napad. Poistinu se reći. Ali, kaže, priprema se napad, sklonite se, jer ja to pozivam. I kaže, plus, upozori Adila i Uzeira. Ima spisak napravljen za likvidaciju vaši ugori. Uzeir i Adil su oni na spisku i radili da vlatio oružje za SDA stranku, a ovaj je bio član upravnog odbora SDA stranke. I ja dolazim njima tako da im pričam, ne znam govoriti. Isto koliko su začarani. Ajde neću, reku, nije ja, nije ja. Sad ću isto neiskusna djeca. Ko napane, šta ću sa njima? I uveče je 10 sati. Sa svih strana nas je tuklo. Mi smo imali 12.000 komada municije, imali smo naoruženi, smo bili svi. Ja sam tad platio ciganku 4.000 maraka. 400 maraka. Sin mi isto platio. Svi smo imali, uglavnom imali smo oružje, lako, svi nismo imali smo, dalo nam je sup, garnju, nijednog metka nismo iz nekog pali, pokvaren bio, 2000 metaka ostalo, ja ga bacim u travu. I šta će ti biti? Tu večerni, kažem, ja sam im kažem, rekao, nemojte niko otvarat vatre, čute, ako pođu naselje onda. Sutri dan, posle podne, idu, vidim ispred doma, spremili se, tank, praga, transporter i njih jedno 50. Ja sam pri svojom garadom namjestio bunker sebi. Uzeo je revenate, oni veliki, i dupli napravio, rekao, evo ovdje more samo ako me granatom od tenka trefi, neće me drug trićerati. Imao municije, niko baš nije išao toliko, da će to nekako tako ispa sve. I dođu, pravbac, krenu, gori s tenkovima i s pragama u tačnu naselje, ali imali smo dobre barikade i nisu mogli unići. Interesantno je. Ja sam bio od tenka svojih 5-6 metara. Samo što nije odam me češao. Nemam ga slučajno uništi. Vjerovo ili ne da sam stao pa plako. I oni su se tu suzbili i praga i tenk i transporter i svi, jer strana je, gore treba da izađu i tenk je sutra popređunja i sad ne mogu poći. I sad su oni vrte tu ovako se nabili u gužu i ja stao pa gledam. Sad ima barikade, dobre, ne mere proći. I prođe transporter njega i hoće u naselje gore. Samo smo branili da pješadija ne izađe. Iako je pješadija sa suprotne strane tukla nas sa magistralom, gdje onaj podvožnjak od ozdol, oni nisu smjeli gore nosa pomoliti. I mi smo tu, taj dan se sa njima tukli skoro cijeli dan. I oni predrži jer prekinu. I uveče oko pola 10 opet nas napanu. I sutra do 5 sati. Sutri dan u 5 sati već nama ponestaje municije, djeca se iscrpila, probija se tank, onaj transporter kod Borazorove kuće i na megafon. Zove da se predamo. Neko je tad ožego i ubio ga je. Bude na megafonu, ispredemo megafon, on se prkvelji. Otvorimo vrat, zadnja vrata transportera da nam tursku majku vište mi vrata. Tad je se on okrenuo, a ja sam iza svoje kuće ima jedan beton. Za onim betonom bio i pratio cijelu situaciju, pratio kud djeca hodaju. I kako sam se okrenuo, zakrenuo sam se ovako u desnu stranu, on je sa transportera, pamo, mene ovdje preko leđa udario, gdje mi je rana 45 cm bila. Ja sam tad pao. U tom momentu sin mi je naletio prvi. I on kaže, babo, šta ću s to, ja
ušake, ja ću dirati i subiti. Rekao, sine, spašavaj se kako god znaš, od mene nema ništa, moje je gotovo. U tome su naletili svi. Neko imao municije, neko i nestalo municije. Ja sam tad se izgubio, krv mi otekla, niko ti ne prilazi, niti more prići. To se sve desilo 9. maja 1992. godine. 9. maja. Posle toga prebačeni ste u bolnicu. Prebačeni u bolnicu, njihovo na liječenje. Dole sam bio sa njima skoro 3 mjeseca. To je nekako 3 mjeseca. Oni nisu znali do na 2 mjeseca da sam ja, ovi nisu znali da sam musliman. Imao sam takvih scena dole i stresova. Te kasnije me je strah hvatao. Jedno jutro 4 sitri mrtva donesuše. A ja među njima ko bijela vrana musliman. I ne tada možda ne bi znali jer bila je doktorica jedna koja me je poznavala, to mi je Sajdrova kolegica bila. I bila jedna bolničarka, nek dođe neki vojvoda Rade Veselinović. Kaže mene prebijaju, kaže što će to, kaže tursko pašte ovdje, kaže treba, kaže i zašetati baciti. I tu sam imao baš od tih vojvoda, jedno, 3, 4, bio jedan iz Pazarića, Siniša, bio onda jedan iz Zarića, Bašovi Rade, i još je jedan bio Dozgor iz Drozgomece, njega dobro, znam ga izviđen, ne znam ime i prezime. Kad ništa nije mogao dođeti, u mene ruka bila ovako dignuta, daska je bila, dođe bi samo ti gruhni ruku, ovako ti gruhni ruku, da ti izbije, da ti ne zaraste. I onda, kad su konac koncu saznali da mi je rana zamladila malo, pripremali su me zapale, da me napale očeraju. Onda, tu su mi pomogle, uglavnom, neću imena i prezimena reći, isto ti neću. Žene, da sam pobjegao. Na koji način bježite iz bolnice? Iskočio s prozora. I rana mi je pukla tad. I onda dođem gori gdje je kuća bila, onda otale krenem i rijekom Zujevinom vodom i u Pazarići sađem. Znate li šta je bilo sa ostalim Kovačevićima, vašom braćom i bratićima? Oni su tada svi pod oružjem zarobljeni. Očerani su, razumiješ ti, a gdje su, Allah biru više nikad od njih, ni traga, ni klasa nema. Da je neko vidio i negdje nikad. Evo, i u Sarajevu sam bio tamo raspitivo, ali nikad niko ne zna šta je bilo sa njima.